Assalamu alaikum, hurmatly Desin TV YouTube kanalının görermandары. Biz Ordolu Oş şahrının aeroportunda turabız. Oş Gülçö samolyotu meni uçağız. Tamaşa. Oştan Gülçöge samolyot uçpayt. Hazır Gülçölük dostum Adişev Almazbek 40 yıldık mektepti bütköndügünün marekesini ötkürgönü Gülçöge gele жатат. Meni dagы barып ушул Gülçönü көрсөтүп келем досум деп чакырган эле. Мен азыр ушул Алмаке досумду тосуп алганы Ош аэропортуна келдим. Достор, буйруса мен Gülçönü көп көрө элек болчумун. Бир эле жолу баргам. Ушул сапарымда аябай сонун айтылуу алай өрөөнүнүн алай тоолорунун этек жагында жайланышкан ушул Gülçönүн сонун жерлерин көрсөтүүгө аракеттенемин. Men менен болуңуздар. Mına Алмаке досум дагы келе жатат. Assalomu alaykumlar. Qandaysizlar? Tashkil olmaysizmi? Kegile. Qanday? Yaxshi. Bir elesga olib qo'yaymi? Akkay qara salgamın, akkayıp yazağanım, okuçuluk ömrümde yazganım. Akkan suğa salgamın, gökö çurkap bargamın, uzağança kol bulgalap durgamın. Ağıp ketken okucu kayığı, yeni izlep tappay kaldım dayını.
istep бүгүн турамын аттиң менен ошол бала курагым үнсүздүктө тоонун булагы өткөн istep бүгүн турамын аттиң менен ошол Саламатсыздарбы, урматтуу жердештерим, асыл жер, баатыр эл журтубуз. Биз 1974 ушул мектепке келип 1-класс пособусун аттаганбыз. Ошондо могул 2-мектепте 2-этаждагы четки класс 1-Г класстын класс жетекчиси Чода Абдылдаева эже бизди тосуп алып, А деген тамганы таанытып, ушул жерден, куттуу жерден билим булак баягындай башатыбызды баштаганбыз. Мына ошондон бери 50 жыл өтүптүр, 74-жылдан бери. Мектепти бүткөнүбүзгө 40 жыл болуптур. Бүгүн ошол классташтар менен жолугуп, ушул мектепти сагынып, бул мектептен бакыт далай атактуу илимпоздор, акындар, жазуучулар, өндүрүш адамдары, спортсмендер чыккан. Анын үстүнөн бул Макаренко мектебинин атайын А класс деген классыбыз бар эле, атайын математикалык баягы багытта окуткан. Ошол класстан Б класстан 20-дан ашык биздин баягындай окуган бүтүрүүчүлөр центральный вуз дейт эле. Союздун, Бишкек Кыргызстандын гана эмес, Союздун жогорку окуу жайларына, ушундай жогорку көрсөткүчтө окуу жайларга өтүшүп, билим алып, билимин улантышкан да. Андан сырткары биз бул жерде бир 2-3 жыл окуп, кийин биз алдагы жерде казарма, өйдө жакта ал казармасы жок болуш керек, анын ордуна көп этаж туруп калган. Ошол казарма мектепте дагы бир 2-класс, 3-класста окуганбыз да. Себеби бул жерге биздин окуучулар батпай баштаган да. Анан ушул жерден бөлүнүп, ушул жерден 2 чоң мектеп бөлүнүп чыкты. Мусадырышев мектеби жана Парманас мектеби. Жылдан жылга баягы окуучунун саны көбөйө берип, батпай, азыркы мына алдык жаңы мектеп түшөт экен, мектептин. Ошол жерде эски орус класс бар эле. Ошол жерге жаңы мектеп дагы түшөт экен. Могул биз окуган Макаренко мектептиге кошумча баягындай окуу корпусу болуп. Бул жер эми Макаренко мектеп гимназия атын алып, кийин Отунчиев, ошо биздин мектептин директору Отунчиев Тапагайдын атына коюлган. Биз бүтүп кеткенден коюлду. Бирок биздин жүрөгүбүздө Макаренко бойдон эле калдык да. Себеби биз Макаренко менен окуп, Макаренко менен бүткөнбүз. Бул мектеп негизи биз окугандан өзөгү калыптыр. Бирок сырты, айлана тегереги аябай жасалган, өсүп өнүптүр. Бул жерде негизи бул жер Макаренко мектептен мурун баягы Союздун убагында Токтогул атындагы мектеп болгон. Бизге чейин болгон дачы. Анан кийин могу мектеп жаңы курулгандан кийин Макаренко атын алган.
Oho, mına Bülölü'nün Aral деген temala turgan yerine gelip kaldık. Bu şu Bülölü'nün başında 1 kilometrede жүрgөндөн кийин asfalt бүткөн эле жерде экен. Жолдун сол жагына көздөп түшүп кеттик. Керемет сонун жай экен. Мына кадамдарыбызды баштадык. Бисмилла деп күпүктөрдүн үндөрү, куштардын үндөрү керемет экен. Bu жерде аксакал отурат. Могу бир жаш баланын айкели экен. Булундардын үндөрүн карагыла. Кол күрөштүрө турган атайын стол бар экен. Пресска четте турган эмелер бар экен. Спортко жакшы көңүл бурулган окшойт. Балдардын площадкаларын көрүп атабыз. Сонун келериң менен бир табигаттын сонун бир кучагына журулушуп bir başkaça sezimlerge tuş bolot ekesiңер. Бул ошол Арал деген эс алуу жай экен. Коттедждери менен балдар келип сүйлөшүп коюшкан экен. Азыр мен мына таанышып жатам. Тетиги жакта сөрүдө тапчан деп коёбуз азыр орусча. Бирөөлөр отурушат. Тиги болсо боз үйдү дарактын башына чыгарып коюптур. 2 этаж кылып. Бул дагы бир өзгөчөлүк болсо керек. Эми эмне кандай кылып койгон, эми балким мындай сыз өтпөсүн деп өзгөчөлөнтүп койсо керек. Иши кылып сонун экен достор. Келип көрүп кетсеңиздер болот. Бул Bülölүнүн эле ушул башталган жер экен. Сол жака түшүп. Биз буга чейин дагы жолдо бир ушундай эс алуу комплекси бар экен. Азыр билесиңер да мындай суунун боюн сонун жерлерди бүт ээлешип ушундай эс алуу комплекстерине айландырып коюшкан. Деги эле бул ички туризмге аябай жакшы. Керек болсо иностранецтер деле келип эс алып турса керек. Каракылачы куштардын сайраганын, деги эле бир суунун шалдырап акканы. Мына бул жагында спорт площадкасы көрүнгөн сүйт. Балдар волейбол ойноп жатышыптыр. Кыздар да бар экен. Мына молодец. Бул волейбол деле биздин улуттук бир спортко айланууда. Бүт айыл жерине барбагыла бүт волейбол ойношот. Мына ушундай нерсени ушул эс алуу комплексинде да жасап коюптур. Бул дагы болсо ушул ким болсо да ээсине рахмат. Спортту таштабай ушинтип алып жүргөнүнө. Бул жерде болсо селкинчек. Илгери биздин кыргыздар ушундай селкинчектерди тебишкен, билесиңер да, баягы кинолордо көрсөтүшөт го. Бул азыр эми современный кылып жасап коюптур. Биякта болсо дагы бир коттеджди усталар жасап жатат окшойт. Сол жагыбызда укмуш
Dostlar okumuş. Keremet. Bulguldardı gayragıla bulguldarda. Şönele kulağının moğumun kandırat. Sonun tepkiçikler var eken. Biröz жүгүрүп кетип атат бул жакта. Ошо мына биздин коттеджибиз дагы кичине нары жагында тетиги оң жакта көрүнүп турган айнекти ошону бизге берет деген. Азыр аны да көрөбүз. Буякта дагы эки этаж дарактын башына чыгарып койгон тапчан бар экен. Жанагы боз үй сыяктуу. Бул жөн эле обычный боз үй экен. Базаке. Келатат бул Алмаз Досумдун бир тууган агасы, экөө тең бир класста окушкан. Мына сонун карагылачы достор. Бул жерде дүкөнү бар экен, топ. Каалаганыңызча топту сатып алып ойной берсе болсо керек. Сонун топ бар экен, дагы керектүү эми ушул жаш балдар менен келгенде алып берүүчү оюнчуктар бар экен, таттуулар бар экен. Бул жагы кухнясы окшойт, тамакты даярдаган. Ал эми бул жерде маалымат администрация маалыматты жазып коюптур. Кирүү 100 сом бир адамга дейт. Сөрүлөр 500, 600. 20 адам батат экен. Боз үй, пластик үй. Sarıtaş'tan gelgen çınığımız veya şükamat geliptir. Almaz'ın en kiçineki eğimisi. Çanaştı çeçүү prosesi. Tamam, hattaşımımız ne? Karama, gördün karma? Az giriyoruz. Gir. Saat böyle. Gel sen. Olmasa kutlasak da maalesef Kuday buyurup, Allah'ın buyurup yüz görüşüp oturabız. Çok çoğulur da oңой болған жоқ. Барды көздің баяғындай кіргілігіміз проблемалар бар дегенде проблемалар үйренбесе чөгілмейді. Ақ қара аралашып кеткен. Ошентип аққымыздан келіп дастарханда чогулуп, даам сатышып, бириңиздин жүзүңүздөн карап, күлкүбүзгө, мээрибизге, көз карашыбызга өзүбүз тоюп жолго алып, узак жашагыла, ооларга дайым бар болгула, биз силерди сагынабыз. Мен коркком, күйөөңөр барып кучактагыла, сезимдер менен кучактайм деп, натуральный кучактадым ыраазы эми. Бул сагынычты, Çin'de uşintip birimizde ıntmak bolobulu, birimizde medresemizde geçimimiz bolobulu, birimizde aydakamızda jasayбы asılsına şunça gelip rahmat bарын таштап. Мен не деймін, ынтымақ болсын, şu organizat etкен балдарға да елімізге сенің қанша нерсі кетті, күші кетті,
Құдай қанша күш берсе, ошо 10 еселеп, 20 еселеп, күч берсе, денсаулық берсе, оңбадын берсе, қысқасы сезімдер менен құшақташа алып, көз қараш менен бейізде жаным сөзден түшмелі. Зарылға рахмат. Қанша ұзақ жол жүргенде бізге қызмат қылды. Мына қымыздың тамшысы қанша біздің ішімізге келсе, саған ушундай жашылықтар берсин. Ұзақ жашаған жаш жолыңды, өміріңді барлығына Құдай Алла Тағала береке берсин. Ұзақ жаша, 150-ден ашып бермек. Келген сайын бізге қымыз бір қойсайып тұрды. Қымыздап келген сарлық, Базарбай менен Алмаздын Бүктан Люкация, танышпыр айтайын. Сапташтың қымызы, мұнда қымызда қанша мүшә дейіштен таппай. Балжанының баракасын сыйласы. Оруға бар, ден соқты, мынау бүгін қанша 6 айдан бері, 7 айдан бері 8 ай болып отыр, 8 айдан бері телефондар топтап алып, бірімізбен сөйлесіп жатыр. Бүгін жолуғышы күн екен, жолуғыштық. Мен сіздерді көргенге өте құрсамын, шын-шынындачы. 40 жылдан бері көрелік. Базарбайды сені 37 жылдан бері көрелік. Алмазы көрген 20 жыл oldu. Анараны 30 жыл отыр, анараны жолуғышы деген. Мына бүгінгі жолуғышымыз менен әрді ойлы адамды қасиетімізді жоғытпай, бақтылығымыз, балылығымызды жоғытпайлы, әрді ойлы бір-бірімізді көргенде сүйініп, шындай құшақ жайып, саламдашып жүрегіміз менен. Мен азыр что-то сүрдеп кетіп отырмын, мұны ерді тұрған сөздерім бар жоқ, басқа жаққа кетіп салды. Әрді Ушун чеге бишириге сүртөгө. Чарчадым. Мен силерге тілерім, шөрдегілерге, жалпы эле кыргыз элине, şu бактылуу үйлөрдүн катарынан түшпөй, ошо бактылуу үйлөрдүн катарында жүрөдүлөр. Анан ушу зарыл Украинага чоң рахмат ушу Сарташтан артып бизге ушундай кымызды алып келген. Мен действительно кымыз, бул кымызда лучше. Анан кийин бар жоғыз бақтылы олайлы. Туған ұруқ, небері шері, бар жоғыз бақтылы олайлы. Мына біздер тартып отқан жігітімізге да жалауаттан келіп тартып отыр. Оға да чоң рахмат, бақтылылық, азырқы тілектен Рахмат. бар жоғызға қабыл болсын. Рахмат. Біріншіден ұйыштырған негізі тыным да, тыным. Мен еңбегін бағалаш керек шынында. Екі адам басын біріктіріп чай беріп өте қиын екен нәрсе. Ошондуктан бұныңға чоң рахмат. Анан албетте тынымды коштоп колдоп бергенине эки кызыбызга ачыгын айтайын. Жүзаң анан Жүзаңдын кичине жардамчысы Чынар болду жерде. Уюштуруш абдан кыйын деп чынындачы. Азыр демократия келип калып, 10 адам болсо 10 түрдүү сүйлөйт да. Бир кыялга келтире албай жинди болуп калат, бирден сүйлөшүп жүр. Ошондуктан рахмат келип бергениңерге. Чынында баягы бири-бирин чындап сагынган, чындап күткөн адамдар жолукту. Анан мен жолукпай келбей калгандарга да нааразы эмеспиз. Алар да аман болсун. Келген кыздарга шарты жок, келбей калган жанышка дагы кээ бирлер бир шарттар болот да, турмуш деген ар түрдүү. Баарына рахмат. Кудай буюрса, биз 50 жыл, ар 60 жыл, 70 жылдарга аман эсен жетели. 30-40 жылдын ушул тоосу менен биз дайыма баягы бири-бирибизге ынтымак болуп, бир шеринде уюштурабыз, биз ушул бойдон калбашыбыз керек. Ошондуктан мен ар бириңердин баягы жөнүндө бир нерсе жазайын деп күтө элекмин, бирок мен баштадым. Анан мындай көп жолугуп сүйлөшкөн сайын бир кылыктар чыгарат да, ошол нерсе баракетке кирет. Мектеп болсо Канча жылда жазып болосуң да? Мектепчиде болор эми. Ой эмес алчы. Келгенде жазат. Ошол эң негизгиси ден соолук, анан эл көңүл, бирибизди дайым эстешип, издешип туралы. Рахмат.
Мен өзім досым, бөлбелес досым. Içinden çoğuk kaldı. Бай досым. Дос деген де бар. Бақытты бол. Жашырақтарын алам десек, жашырақтар болырмыз да келбейді. Жақсы тілек, жақсы жылдарыңыз бар. Емелер şu сіздерді көргенді анша ашықтым. Тыныңға рахмат, телефонды тағап, сөйлесіп, ошонда толқында не дейшін білмеймін ғой? Қыздарыз дейін. Қыздарыз баштап берді deyəm. Сөйлескенге, жемеккенге мындай сәл сүлдіп, білмеймін да. Şu милет чаманда Зайнеп Тымын, бұларды қоштап отырған классташтарым Шынар, Алмаз, мен ғой қоштай алмай қойдым. Бірақ келчегім көз ниет қылып, ошондайлар бара, тыным айтты, ошондайлар айттым барамыз біз. Ошо классташтарым салымын деп, ошо күндө канча эме болду. Алла тайсы. Жолугушту. Баштады. Силерге да рахмат. Кыйын болду силерге да келди. Үйүрүү деген бар, аларды нандырыш керек. Оюнчук эмес. Ауышқа телефон қармай албай қалдық. Ой, қалып. Силерге да рахмат. Ардайым Мен деле келип жерим зоргап келдим. Лазым катташып, классташым деп, буягына аз жашайбыз, көп жашайбыз, бирок өмүр берсин катташып, кояшта бирге классташыбыз деп. Сүр менен, сөрөмөлүк менен биригип жүрө берет. Kızlardan kim birinci sileydi? Erkekler kollarını götürüyor. Мейман қыздарға берейлі, bize нең сәтшісін. Мейман қыздарға. Оштықтар. Силерге. Айлы, шында өлі. Мына тұзынасы бұйрық, классташтары жолын қалды, 40 жыл дегенде. Şu bağın adı bölümünün қуаныштамын. Анан кейін ұшылаты ұйыштыру, бұларылған шында өлі, мына бұзаңы менен немен кімді демесін. Мына исқуар елі олып кетті. Қаяқтағы жол адамдарды таап номерлерін қожап группа шығып. Kaçıp öyle de geldi. Группа шығып кеткендерді қайра қошып берді. Анан кейін уюштурушундагы кыйын экен. Бирөөнү бир бара жазсаң эле болуптур деп группа коштоп жаза коебуз. Калгандар кундуз жоголуп кетип, унут чыкпайт, же жакшы сөз айтпайт, же жаман айтпайт. Кой бирөө. Ошентип коштошуп, али коштоп атып зор уюштурдук да. Оңой эмес келе. Түшүндүңбү? Ошо баарлары үйдөн бакталайм. Үй-бүлөңөр тынч болгула, нери чейре көргүлө, ошолордун тойлорун көргүлө. Дайым эле жакшы күндөрдө ушинтип катташып жүрө берели. Чында эле 40 жылда эле көрдүм мыналарды жүргүндө. Мына эмен той Жаннеттин тоюнун шүкөсүн көрүп калдык. Ошо тынч болгула баарына сүйүнүп турам, кубанып турам, толтуранып турам. Силердер ошо. Молодец. Анан Арсага береге тапшырып койсок болору? Polisi diye. Kımızlar çıktı. Kımızlar. Ben ekranımızı sevdim ama. Ama lan. Mağarımızın okşadı tutalım. Yattığında buydu çok da. Birinci, Hüseyin Ököz'ün özünün aklınızda biri. Sarı ödeme yedin mi? O cevap almış. Sular çok önemli bu. Ököz, bilerim. Uyuşturucu koyduk. Buna lan bilmiyorum. Kalau mau main. Onlara bakmayın. Ne fazla bayat kınaş. Kalau kuri? Ne arkasını cübürtüyorsun? Yok. Kırmızı yok olsa. Mizahı geldi. Silerge aynalıgan ır var, okudular. Sütün Gelecekleri alıp koyalım. Çekiden okuyuversin gelecekleri, gelecekleri. Oğlumun adı da var. Geçen çempionatta gördün mü? Birincilikte talastık jigit özün jerdesinde berdi go. Altın medallar. Ben okuyuvereyim he. Oşa kimin evi olsa ırgınarda evi olsa gibi oku bergene. Elin ақтаған үмітін, өртөкчүлүк күнүтүн, алкышталып Базарбай жетекчи аскер болду десең,
Başыңızdan kalk kalkanına düşmesin. Çok kişi yok 66 kalkanlar. Çok çağırıp tüm çıkıp bir klas kolda bir turup azılık geç gözlükte etedi. Azıcık geç çay kapı kev aytıp açıldık yılda sır içiyor. Sıyda oşunca cezir. Top jarıp, turun çıkıp, bir klas koldu bir turup, az ülkeç, cay kep aytıp, açıldık, ırdak sır çıkıp. Tırın var mı? Babamday davan aşıyorsun. Yoluna ta gümüş Her Türk'ün. Hatta ne? Gördüm görme ya. Bir hizmetinde Ben okuyayım. Adamla sen. Dolandık gene dolandık ben okuyayım. Dolandı davan aşıyorsun. Adam oldu Ta Türk'ün. Devletin artık yüreğer den soğuk bolsun başkası. Ola dolan var mı? Vakit ne spor paylaşıp etti. Kütüdü kızlar. Kesikköy sport taksalgan, kitap жазып basılgan, psikologiya samtalda oyluğun oyun aytalgan deydi. Ara geldi. En kattası mala. 5 yıl lisiyende mala var gıda. Kafeyi istek moran bir şey Kızlar. Hemen bundan neydi? Üstündeki Gelindirge. bir gün klastaşlar Kızlarga. ağartıp, tukunululap, uşintip, ээрчитип, ээрчип жүрөсүңөр. Ошо силер дагы аман болгула, бактылуу болгула. Рахмат. Эң чоң салат Az aytayım Kuday sanmasın. Orada gelinlerimizge эң чоң салат ас. Калган gelinlerimiz келбей калыптыр, бакат бересиңер. Жакшылыктарга Акча аласың. Ana. жолуңар күзгө жетсин, өзүңөр жүзгө рахмат. Az bolsa dagы көздөй көрүңөр. Бет боюнча жазып кийип алсаң, силер да жылаңыздар. Vallahi keyin anasına gelirler. Bu yol kuzup duruyor hangi böyle. Bir tek zor oturduğunda. Ha? Bir tek zor oturduğunda. Эми чогуу бир жакшына. Өз тургулар Pazarda çekesi tarzı. Bayağı içi kaslarına takılan var. Biraz da ha? Türk gözün betini de
Spider-Man'a uyutmak gidiyor. Kıspay Abdülkadir'in şanları yok da. Kıspay'ın bazı Allah cürüm ortkandı. Kim karşındırdasanız? Madaniyatın mutlu hizmet gelin abi Ecekeriz. Ürcasanız bu. Hoşunurda görürsün.
Buna balamı bir bak koysun hanım. Buna kıracağız. İkili muhtemelen. Cayloğu bozuk tikmese, yatırıp kırmız içmese, boş olma kolu kırmız mı? Kafamı başlar giyinese, takırdadım kırık işine. Kazanla vurmasa mışhane, boş olma kolu kırmız mı? Kızlar beş köpülür döse, bana babayı sayıp dese, boş ol da kolu kırmız mı? Anlatta beni büyütmese, takırlacılık kılıcı işine, kazanda durmasa mışhane, boş ol da kolu kırmız mı? Kızlar çadırap cıldızlı, dinlesi bilirsin bilirsin, çok olmaya can basar. Ay çaşa olur, takırlacılık işine, kazanda durmasa mışhane, boş ol da kolu kırmız mı? Bağlar bilmese, nelere bilmese
Düşkenimin nazarı Çatsalardı kurtulur İlanadı Sesine göğülamaz Çıkacağız Sıçılacağız Masal karapsa. Öz fikirde. Nasıl yok işte? Tuma salmasları da azıcık olur. Çok oradan çıkası çok var mı kuşağın? Hadi bakmanızdan korvanızdan.
Hurmatlı kızlar, altınlar, Kuzay Koşkun klassdaşlar, sizlerge arnap Salay Usman Koğun, aябай поэзия сүйүүчүлөрүн альманахын чыгарышкан ошонун арасында мен да бармын. Ар бириңерге атап, автограф менен белек жасаганбыз. Ичинде чакыр билеттери да бар. Кундуз. Экинчи классташыбыз. Экинчи алтындай болгон биздин Алай райондук китепканада иштеген китепканачы, маданият кызматкери Азиза сулубуз. Madaniyatın mutlu kızmatkeri Buydakkanın Yıldızı degen Evet. Ken ошондой тур менен сүрөткө тартып коюп караңыз. Андан кийинки классташыбыз Исмаилова Гуля. Bizim Tacıkan yaşıyoruz. Beni kızların arasından Büzeynep Irjalı tuğan eken okutayın. Ah tağınlardan süйлөшүп, esen aman yüzleşip, ay çıkkanda sırdaşıp, arzu ırınırdaşıp, ıntımar ırındaylı, canaşa dostlar bir basıp, ülölü de gezigip, sır tögölü çeçilip. Ne ekkamen demeyim ben. Olsun. Önümüz görmeye alttı.
Bizim sүйüktүү классташ Чынара, бул эми баягы негизи Ибраим Юнусов өзүнүн Чынара деген ыры бар да. Ошого окушуп отуруп, ошону улап мен пародия сыяктуу бир нерсе жаздым. Аламга тойгон оюмуна, окумал жансың Чынара, кайыптан бүткөн сөзүмүнө чырак кыз зерек Чынара. Şunda yeter bak. Саткынай. Bir класстан ай чыгып, Азиза Бизанын бир чыгып, Саткынай Чынарын болдурган Кундузай сулуу гүл чыгыпты. Öyle turgan жерге koyup керек. Al yemek yarını da gözetmezse. Алтындай болгон Аяшта кыз бар. Аяшыңыз Анара. Классташыбызга тиеп, шындай өмүр сүрүп, ушу 40 жылга жетип келгендер үчүн Шарабидинин 40 жылдыгы сиздин 40 жылдыгыңыз. Эми мынау пакетте биздин эң алыскы жактан келген Аяшыбыз Анара. Алмаз менен ошо жашап 40 жылга чейин алып келген ушул Аяшыбыз, Чынара. Эми биздин жигиттерибиз калды. Эми мына жерде биз менен ошо келип ушул жерде юбилейибизди ушу шаңын кылып берейин деп Атайы Алайдан келип, Алай элдик доңкулук неменен, элдик театрынын биздин ушу мен тааныган эмер ошол жерде иштеп жүргөн досубузга, бирок менин досум мындай мынау Алмаздын китебинен сага эстеликке, анан кийин мына биз 40 жылдык үчүн неме жасадык эле кыздарга Атайы мындай подставка, телефонду мындай коесуң дагы, мындай кылып туруп. Анан кийин мындай коюп туруп, Аяш менен сүйлөшүп отура бересиң, биягына кол менен Аяштан келип бересиң. Поздравляю досум, сен да биздин кызыбыз менен. Telefonla kontrol ama. Алайын тумагындагы зачет берип койдум, унутканбыз. Тагы биз менен ушунча 2 күндөн бери кошо жүрүп, биз менен досубуз базар коронунан келип бизди съемка кылып жүргөн, эме сага китепти досума отдельно берем деп. 5-6 берем деп. 5-6 берем деп. Ошондон досум эми Şimdi tosu aldım. Çigitler görünüyor tabii. Oo, жарашып калды базарга. Кастышыбыз жакшы болду. Эми калганы сен колуңда досум. Бизде негизи уюштуруу иши оңой эмес, уюштуруу иштеринин эң башында чокусунда турган Тыныбек Тоско. 1 мүнөттүк неме бар. Куплеттик жазып койдум эле. Топ жарып, тың чыгып,
класс колдоп бир туруп, жайдарын жумшак кеп айтып, ачылдык талай сыр чыгып. Келді, значогындағы әдебиет ал. Сен өкі өліп кеттір енді. Енді бір туған ағам, біз өмір бойы класста да бір классташ болдық, біздің университет деп қойып, университеттен де соның бізде есті қаларлық бізде да çok оқыдық. Емне деген ғана мұғалімдердің, емне деген ғана таланттардың ұясынан өсіп шықтық та. Біздің группаның старостасы 112 опамын Тақағайдың жақсы көрген баласы Базарбай. Оға да бір арнағаным елінің ақтап үмітін, өрт өчіріп күнітін, алқышта алып Базарбай жетекші әскер болды тың. Dolonda sen Maktı'da menüs narını kıyı alamın da lan. Dolon dese narının dolonunu istep kettir жаздым. Dolonday davan aşusun, yolun tap ar türkün, dövletin atıp çürer, el soluk olsun başkızı. Bilemiyorum nerede, bulundayda. Şu gelip, şunçadan beri süйлөшүп жүрүп, 6 ay, 7 aydan beri топтолуп келип шурда чогулуп отурабыз. Силер менен биз классташ катары сыймыктанабыз. Каерде болбойлу, бар болойлу, бактылуу үй бүлөлөрдүн катарына жүрө берелер. Достугубуз, ушу классташтыгыбыз үзүлбөсүн. Şu калганын дагы улантабыз. Kızların atından bir жақсы emin айтып koyayım, razıçılara. Balдар, Balдар, altında klassdaşlar, çok rahmat. Bizde gül verip, kıçıneke belek verip, 10 yıl yaşarttыңар да. Аябай çok rahmat. Bardыңар үй-бүлөңөр менен, бала-чакаңар менен, карылыктын доорун сүрүп, балдарыңардын жакшы күнүн көргүлөр. Мунун ичинде да көп жакшы калуулар бар. Bardığına da işinlerge ilgilik. Gelin o zaman. Biz bilet duralım.
daha bir jup kılıp, anan keyin Koyçununu bardыңар koşuldu. az jup kılgandan keyin anan keyin mına gülleringizlerdi ko'tarib bir suratga tushsangizlar bu yerda olsun ha. Ha bu yerda. Bardыңар koşuldu davay. Hatta xonim. Xonim. Atmaspаған асқаным, аралай бастым ақарым. Чайымдай күнгі тескейде, ой болды менің бағаным. Тепеген қара шорығы, чойдап кетшін баштағаным. bir общий хор менен Рыспайдыкынан ырдап койсоңуз, Рыспай Кара шорон ырдагылачы. Кара шора. Meni jaylo, esamda barana.
да мектепке барганыбызда ушу Сүттен апабыздан чыгып анан кийин ушу классташтарга жолукканбыз да кыздаргачы. 50 жыл болду очо. Анан кийин ошо мына Бабурашат Турумовдун бир жакшы жери бар да, сүрөтүңөрчү. Булардын неменеке? Жолдошбек Мамажан. Ошо сүрөтүңө bir ırda persek men bir gözündөгү акыр мендеги жүрөктөрдө ыйлар чыгарып алсам да. Göz yaşı kılıp mı? Göz yaşı kılıp. Deyip özüm yelgen yalnız Sartalım şoğurun dinde jürer Yiteşik tamaşala duranındır Başkaçan oy düşürer Mayı kalman adına yüründürsün Başkalarının yüreğine başın göler Başkalarının yüreğine başın göler